Ütö күнен, мен атым Исагалиева Корнелия. Бүгін күнде нәхиле өрүләх түгән болла. Ол курдук бир дой дулақпыт арасыя жороя Филипп Евсеев улаппыт үеремит сергер күнде нәхилеге кәллә. Кенене кытта өсө бир дой дулақпыт анал баянны жайыга кыттыбыт опускатын камегар кәлбит Александр Александрович Ксенофонтов болан честеннилер. Эл культура кейдигер кеннелери кытты нәхиле колақтақтары көрістілер. Филипп Александрович Евсеев күн күлүмүдүр онюр үс төгөрү көллердах күндәйга күн сирин көрбүтә. Оғаса ахаманна аспыта. Ағата Александр Филиппович Евсеев сылгыһыт баян айдах болчу тата. Ете Людмила Николаевна Ващенко сунтартан өтөрүттәх. Филипп күндәйга 8 класска дылы үеринен сунтарга көспүттәре. Кыра бөһөлөк битигер. Улакан өрөгөй үйөрү чоң күнө тосқойда. Анал баяндай жайыга сылжар бейги болаттар бөл. Олар истергери күндейлер бәйбит болбу. Филипп Александрович Бикөлөнә уонна киринже кергеттирген иди истин агадды булуктум. Филипп агата Саша этерге дылы олак бикөлөнә сорсунна булчута. Биринен аны туран бейтен наха кыалар эте хаса. Уонна булланы наха үйөрүннән майтылагыта. Филипп Евсеев брата Сашалын икен bir класска баллар этемеха. Бихи оскола бытыр герой партата ахылынна. Үтө күнүн Филипп Александрович, онна Александр Александрович. Бихи итилар бытыр эпеттиргитер көрдөһөйт. Дудугуттан тайын туоттах серийге киерер ыксаллах кәңгә туга санатчыгыны. Биргәһе толорукка диенду айылар гыттан көрдөһөндү. Айылар гыттан каршыларны битер. Билинде кетен жаман болор бу. Эрден ортотуга серийге сырыттакка кияха өрдүк ханныга харчыстан сыналанар бити. Бул. Ant fiziki белем алды канады. Физкультуранан туру чайхит масөттүгөр бихи была агалар үксүн. Браттар гытыр, балыстар гытыр оскола өөрнәчиләргә багасына. Түшө дүгөрени. Şöyle öğrenenler. Ыйтылар бытыгар эппеттәби кетер мактал. Чеген болуң ситихиләре багарабыт. Филипп он Александр биһиге оскола бутер экскурсиялан оголор кытта көрсәһен бука бары түмсән өрен көтөн хартскага түһүү болла. Филипп корсын быһын оңорон үрдүк нагарадын ылбытынан биһи бир дө дулактары кен туттабыт өребит.